desno table. Može, vidi me, pogledaj me. Odlično, čekaj tu. Moramo proći ovog igrača. Vrati se nazad, prođi ga. Prođi ova zadnja 3 čunja. Prođi ga. Šta ovdje ne smijemo napraviti? Šta je Leo napravio sad krivo ovdje? Zaletio se i došao sa loptom ovdje. Ja sam igrač. Dođi ovdje. Uđi mi s loptom u noge. Skroz uđi ovdje s loptom. Da li smatraš, Leo, sad da ćeš ti moći proći igrača? Dođi na mene. Dođi na mene slobodno. I dođeš mi s loptom ovdje. Šta će se desiti? Pa uzet ću je, jel tako? Ok, ja sam sad tu. Napravi mi desno biciklu. Desna bicikla. Tako, samo vidi ovo. Glavica gore gledat u mene. Znači ne mogu raditi ovako biciklu. Ne vidim šta se dešava ispred mene. Glava gore. Ja stojim tu, jel tako? Ajmo desna bicikla, gledaj u mene. Desna bicikla. Ja napravim ovo. I šta ćeš ti napraviti? Povući. Tako je, ajmo još jedan put. Stojim tu, jel tako? Idemo desna bicikla. Odlično. Tako je. Jesmo razumjeli? Ok, ajmo dalje.